ye no di bem anase ade ni di wo se ban sa no wan kokodi ne kura awurade bebusa nti wo abrabo mu a ye akokodi ne fagye ne ma ye wo dia atwedi ampo nyankopon hira no be bakew amankunimdie ato akoso ede amount Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie ndi asori dwale betena ha no nti wo de ne a wo de asem wo de ne a wo de asem pa asem kase pa enedai Ebeneza adakwa yi adom ni nua ba na wotweda ekoso obantema strotef na esewani nse okakire regional minister nyina be pm ho ne na omuhu omu wofa na mu nse wofa Asem wofa asifuyi omu yadam pa enye yi ketua ho ne na yi dane de yagidi se be bomfrete pa Ebeneza adakwa yi adom se mfa akonya weso na ye na woni pa biada utimi participate ye na afi o ma niema eko kama na wa wanti mama so nim say yeda no we ba beja no amana ye fe ntinyame wonhira mu nyina special regional minister ene mayor jakalolo mim beto nyom mane ye fe ene ye nua ba yi a ene nyom de ya na mura finidini no omu nyina ba beda ne ma di ma no ekoyie pa roda sam mu nyina tuitu aye a chese ene no na ho no mayor mu nyina ba ya ombeta Ebeneza da kwa ya domachi ema ye no eye krabehe na wotweda ne ye krabehe pa ye firi wana meka o MC a ho no ye bo adwuma wo ho papa na ye Kevin a wo ya ata no woni edi se adwuma sa na zuga mpabo akese American man wono so bo adwuma pa na usika bi no de ene wadwa no ho no de ne bo sa na de ne na adwuma mu a usika adwa no bo so na behe be ma bi bo a wodi sane furu sane a unse fia ba ma ba kwa waka nana onkwaso pia wahina wuro shirt se wala akunwa kura wudie no na afezo so David King Solomon rather King Solomon so be matentene Samson no won so baduma papa ama Asem Mpe Nipa dwumadie no akon akon producer se boy akiri dom nkwantabisa Isaac ko se nyankwanta so ntwe omani nenso emu yedin ho ani gina sana kokosachi fresh anso so boy akiri dom ama ya dwumadie na abelo eno oda ipeja Asem bitu yepono so papa ne ka so ba abesi sei enne nkomo wom papa ne nkomo wom wo ensema ya tene ne no ya de bere wo no fa akunya tena so mema mo ntena akunya so mo wonsem te manzo ntena akunya so ne se nkomo ne bi wom papa ne yesa apejade abeto abobo na afi yatimi akwanim Asem Mpe Nipa panya ginadwa be me na kwa ba na afi yakoyachi na yidi midikasa be wuro na niam akoboko dia mai kogu bibia boko dia kogu bibia ya boko mshoni so gugu kakra pa ase na ntonton ne dust na omo hadwen ti je bibia yo okay na so ene ya ba be hie mu ha ti yankopon ye de ni se de bia meka se da bia no asemsi ti de bia na meka se nti omo ene omo bonsa anwen na meka se bi se ti na ma ye kwa ye bu mfumpan fa so nti ene baifo enada ya me ohede paso si ebu mfumpan ekoyi ene se bia no kasetia ne no ma bia botre bia ni penya eti enkasa asabi nsuo ni ahoma hoda eti du sami se nesi ade nyankopon asese esani musuo nyina woyi efim ni etim betra na jaye nsuo etim bedi dwuma ye ne yetiefo ne arefo ye be cheche arefo ne yetiefo nyina mencha na pramso hene na bebia obia one wakonwa ntra bebia obia me chao pa chao kanfo Jeffrey yeso tiapo jaba free wo say ya men kancho se brana omo ring and show any aza we ne ring ni good tinna de be catch on na mencha enwa ba Vera okay Vera sheto e say de wa kairim enwa ba na kairim se sia se school fo bebe school ni omo makwan ama fo kwa kotosi ho se de be ya ensa kwa sheto ya wonyan galo wango pe on the sa so anado sa no ti buy dokunu ne na wo de be o abi o be o we say jawa woni tu so de ya no titidi tidi na minim so ye pampansira de so ye wanyo ti be ono so bia fo so bia ne cha so se sheto ne du bia ko to time se du bia on se o tra o ko sheto ne si ofo emergency o bia no we no me be pon obedu na kom de o no uni anzo ye emergency aduma ya go du bia emergency enti yencha enwa ba Vera bebia obi a chao wa gwen kwa anim manfo afie manfo afie ye kwa anim nyame hyo nipa bia wotie ye go so man hema
twede ambo Nyankopon nhyira nya o chefa na afi go so man na akwasi bosom pra wonya ne ba bi ko ne ma ene ne yire mo mu nyina tiri nkwa na ya sire twede ambo so wonkyekere o mo we na niema enkotote emfa ema wonom nyina da go so membedi akon kasape kan 50 ampe nkuro cheche me kuro mfuo nyina video madam fu posi ni bi ho me cheche mu nyina nyame wonhyira mo na onyam kase mo de hye enene yete Sompa Asem Mpe Nipa yede nsempɛ wa ha ebremo ye kaza 21st clinic na oda so a obo aduma sa 21st clinic na obo aduma wase siatika yade bia etete wono tuminika fa ho bedan no uba pe obo atu ase ama asumdua ba abobo ano de ama enti ye besire ene die kwan so se sa 21st clinic fa yade ye bedan no ntu ase ama so nya asumdua mfa ma okra me patro menyi wona chini o na ade achini a emwa o number no enam de betudwa no wase kumase obuase Accra Sunyane Nkranza Techiman ubete wonka won number ne 0249 311 0249 311 0249 Sompa chadie no we no ayadoye pa onti adoye ase a yeka se ya ebe yo bibie wo ho eno ntini ye bomodina aka kire se won so bra fa ho bagim fa ho chem na afi Sunyame nhyire tima ye o chefa ye hwe kunafo ahwenyanka no ye kunafo ahwenyanka aha ena afi bia ya nhwe kura na ye kunafo 3000 ena ma wo se Bridget Foster afa adwumaso na Asem Mpe Nipa ne Sompafo nyina afa adwumaso adwuma we nya keto akura yewie nya ko hwenyanka nso saa be 2000 ye ni ye park kese ni mu edi adanse ye se ya faade ato ye so na last year no see yes send this ka wo ya send 200 million ma obi nkura wode won ba ye dodo nti wozi asend 150 amabinom yes send 500 amabinom e papa wo breo tinkofo achade wo mde ba yi na papa yi na nkensan mpo na sa doti ase pa nti unso fa ho bedon ye nsika fam emu fam anwa fam tomatoes fam na afi wa ye sardine nin kusu ya fam ye ni beje pantare ne mpaboa nso ye je ka ho mom bibi hye ntoma de na se bomfrete wa mfa bi ama no anye ne ye bi kunafo ne pentoma na ya mom ntoma e de afura number this can be sisuni 0598 559802 0598 559802 obeto wonka etela 1 media na Bridget Foster unya hia se edi ni mienu bi apia tum e wa na eba Liberty Conference December edition wow Liberty Conference December edition wow December you mama wu kofie said the accident di moja hwegu beba no ano odene eburo nya ne nko na wie na fe ne yebete nsem ehunu pa akase mienu aka ho ene ye wo fa me nkomhim nam de ka kire wo from now kwesi December 24th no afi na abehia nkran so asem ehu ba akopa ansana wo hia eye ebunuma mu kwan ne so ba akopa ansana ya santima mu han so eye nsempa na me ka kire wo anti no se awrade be yiwa firi mu no ene ye se bra Liberty Conference bra ye nyina ye mummo twedi ampompa ye yenkansa monsem na awrade mpagya na basa ne wonye nyame nkoa nya nkoa na afeso ne manso sunya fa hodie ne woje we your man hene ya wadubu ache mpacha 20th December 2025 mpacha 6 o'clock sharp na jumadie no anopa ehhehwe so on the 20th dimbato fa ho hyem na nyame woni ne hene na nkunimdie nyame madea menim se wo ba na bibia akotote dia maye ene mene o man hene hia Ebenezer Dakwa ya domo vibes ni so great Apostle Amagashi of Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Amagashi Herbal and Spiritual ne be manese o so hu se honhom fam obi a wo wale wo honhom fam obi atoyade ama honhom fam obi ojo nsam srade okwa Amagashi wo ye ene nyina mu so yade bi sa da so asade habra nkrogen de asa obi an yade honhom na di achi ntina spiritual wo mu no kwana Dr. Amagashi mu a HIV ne de ato so oso da ne a wo pane keke ama no mpe nyina efon wonye me masem nye masem so esa chew bi Dr. Amagashi no friend spiritual side no obeya ama asumdua nyame madea enti me bo kokono maka kire wo se etumdeka na ne papa Amagashi nkodi ahia mu na omo a wonyu yare wa nyina mfemfiri ho Dr. Amagashi no obo adwuma papa osofo rekon heba clinic Herbal Clinic osofo rekose men kan kire wo se yare bi etete o te se fibroid ulcer wase ye te se BP blood pressure no wo soro a wase wo boa mpacha wo ho ye de ama wase wo boa
akora wontimi nkasa ose wo boa mpacho ba nyina di 12 years wontimi nante ose wo boa papa we no we nyame nipa wo bo adwuma pa wo bo adwuma pa a je se de wo bo adwuma no ano de ne pa ye ne number no 0248672271 0248672271 wonsa be kan na niema etimi akon de akonanem. End of month prayer fasting. End of month prayer fasting. Eduzo na we ni yo hinini adazo a TikTok ho no ye bompa ye anopa na ye bompa ye nwumre 6 am 5 am to 6 am anopa no a na se all the fasting ni bi ata so 1 hour kikim je tena ofie o ne ko life ni bi ne ko ba awurade mpaye na awurade bi nyame ama ne ma ye ma enimonyam mu mpacho won so kwadwane na ministry nhye wanimonyam ne hunu se o awurade no Vinji Studio se menka nkire se mpacho ene die kwan so se wo pese untwa wo eden no abedi nto wayie no na pictures ne nyefe na time ye be show so yem for pictures na no videos mrewa no Vinji Studio omo na akwa apamaka won hontam se omo mo bi adwuma nka omo ho to nya no ka bo ni wi a ne no ka waje o so ye wadwuma ma kama pa omo cameras na ne yefe na video de kan se nko pa death of fail pa unte cameras ye onya sa times wi obosi abre wachi no na why sharp any yefe se number is 0574 715778 so 574715778 the luckiest to take it abra wo da star 712 hash na option 1 na to take it amount option 2 factor ma foforo wani a wobedi lucky mutimi dipe na yesika buburuja ene de bro nya ina nso so watimi asere nti so stick wo de na ne ma nkoto temfama aso bites bro nya so ani so be krakra kakra bia ma ni ji abafie ne unu anoma timadi nkoma asere ya aso bites o ebobo aso bites ni bi na ne ma nkona ni mfama ho no ma aso bites ni bi to biton uba obi ba na aso bites ni obesan yakọ konkofu agi atum no motu aguso pa aso bites wasenya no opedodo atu anamba ni 0204 2131-585 0204 2131-85 from Abinyomo na what to be Lawson beverages papa Lawson so man sanom no ma obiduro no the Lawson dilemma na ye ne dia akatadwene nso ye ne dia sanso na Lawson heba so na de be adwa so wase nom sanom aduro na nipadua na ehia sa na ma we nyina enti wonom sanom aduro to be aton dia 0248 61999 0248619999 bia de no ane club no ane 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 bia na afi yankonko yanim ane yeko bronyan no ane nkofo 20 mesro se bia wo bia no na won so wato bi na afi yetimi akon yanim pa to bi ni ama be ko yie di ama to bi ya ni pedumedie no ena egusu anwumre ya de bre yanim a ena ye kro yanim a ena ye kro yanim a ena ye ku ede akro edi bacho ye ku akoyanim yanim a ena ye ku ne enkomo edapono so afutusem ne yetia wape edi ebe ntina abofre bia pene maame asem che ne papa edi ebe ntia ena abofre bia na anongba bia na medi nko bi se udi onya nhunu hwe se odi o papa na eko eniwo so o maame firi mu a na mse let's say the end there any value so na the end there say no ma yi obi aye na wo maame firi mu a wow so question is the ebe ndia e akra na eko so de na asie ama mofra do wonena e kyen wonaja ejanom so brepa ma na di adanse se ejanom bre na de na aba ena osi domasu kokko akire ye hunu niema ne mistake mema yeye ene nsem bi ma bi nso ka de kire wo manom a bra wo bebre uti a wo kwan nyina o twopon nya wo de ayere no ma de a ba ne nyina mu no wontimi fanya hwe ma ho nyina akie no na ubewuo no na ya ansa ntimi ampegya wa anya ama na anyefe ana hoti asimbo no ya ntimi ansa anya ama na anyefe kofu bi fra blochire ba so mpapa no muntem atimpa otimse mu wo ma mi fie che mpapa ho ye baye papa o de se ne ye koya damfo no wozo abedu no abulman we de baase ye be he nti umilo wo we nim na amaka wo mti ubete ye nka okọ
ba maame fie timi di nan ne num ne nsia se be di mante maame fie odwuna asem no wa wonte ase papa nso ote aware ase no yeyi ni sika ma bedwom ne de ne maame de akoma kokom oboza akora papa me ko ntie na ajiwe fa pa yi be nom no ma ne maame ahunu mu bio na kokko akobo ba ahye ne maame se tini maame be kipu ne de na ne papa de ne asare ya akoma bonti papa no we nya hwe sentuma ne de beba odi ze me hunu obi kura ya da ba mentuma pa wose miense ebom me de mam baba da bi aburu so aba ko ne de amolumai abruango ne de na ye be 12 bag na ye ma e de poti da mema yenye na de enso na yaye na de na asie ndia ye mofra edo nanom echenja kokwa ye panyini wo fie ndie wedem nim se una betuma nyante ase pa na odi awura mu monti no ye nkonko ye ni Ogumidase Erika Ensanche Etifo ni ahwefo anche yema opemso inshira fikesi ahemfo nyina motrase edinsam ne ade nyina ya ahemfo de bia mekasa sante de yamane ne yamamre efe nti ya na me hu wahene bia o ya sante ni asebe ebidwa o ya bodwa trada de nesi akonwa so na toto na mane ne na mamre se ya na ye ya na ye me ya pa tina de bia opemso na no wo omo saa no ko so nye so easy se e be catch us wo na kure nyina e dia sha won sa nye easy ti obi ani ne lem na nye fefefe wo hwe na ohene oni masem dia bo modern net trase e pe obi oni masem die ya na ahemfo ne bebrebu ntanchia sembo ni dia ya ne moya saa so na tie nti yebeda obi bia ase na wasante memwa se de bia so ye program a ye tiefo ni ahwefo menyi baako enya baako keedu de hwehwe man bebia obi a mechia wo ana misasa kanso e wo dwoso besiase menwe me ho tene nka cha ono so mechia no wagwana asem na odi aba no begidi ese ye tiefo ni ahwefo so bebem na ebi wo bi afie because nipa bi o wiase bia nane agya na wo no wo beto wo mo wa meto wo mo enane agya enya wo sa enti ya ne ye kane sa eyete sa maame ne papa de enti na nkola nya mother love echen papa ye be kane majority dodo na eyesa se nkola e wo do chen e ma omo pa maame ne chen papa dodo na eyesa but ene ye kane dodo ho asem na ye ka enti se obi betuma fraka se o me de me papa de me so me pem papa se mo za afo ne mo nka mo de mo nka ne mum ne dodo asem ene ne ye ka etisa gwagwo se akola se be ma ene oba da na nyinse ko ba wo be ma wo de atoma wi ito wo ne kwa bi so no ya na wo ye free chen oba no husan ko wo de ane se me de atum wo yire be ka cho se be me wana na eno na kan se bi ya oba ma bi wa na yire kwa am se da bo nyinsa bo so me kwa wo hu chisa na yira wo obi so wo ha oba bo ase ane wo me se sa no ma nya ho ade wo so wo ye ho ade se kwa kuna se dise ko ba ne sa oba ekọ awo so timi wu ewa wo na be mate wo oba anyemu a obia wo kwa ofa so a onyemu a onya ne problem oba bi nyemu o ti aduane sante kra na wo fe oba bi nyemu a cheso ko gina toilet so ma toilet pampa ewura ni trim ena wa me oba bi nyemu a cheso ko baby afon wo na wo dwiri bi obu sansa dan wo se na me kon do oba bi nyemu a atakwa me dan yinsuo to na etuwa na obubere bi mfuturo si tegum za na o se me enhwam oba bi nyemu a nhire ena ehuna mane sa no mane nyina ya ade a ogo bi so nyim didam obi so ha ngozo didam na amana nsim dadam minimami bi ana ogina so pa na maame no wo ba kope na oba wono ana wonyam na ne ba no da decision na ne sirem na minim da obeda ne sirem dangerous pa te maame no wu ni wie maame na nsi ne dada mu bi obebubu o pass sign iti awo mu wonsam ni nyina ne ye efa bi no efiri nyankopon ho ena hwehwe saa no ma no ene ha no nkrobata bia paapai
ya wa akora bi ho no mu a ne maame na akasa akire no ene on papa asem eno wo okay omtimi yesa ya wa akora bi ho a ne maame na polutu no enkura bebre ho no ma o maame na akasa akire mo afon papa wow ene ye tufude na saa no ma no emu oya ye free wo ma papa bi di ye udie ade ye usuna ne manhwe na wo ba no nya problem ye besre saa no ma ni nyina ya de a enkura bata no ebi ye saa obi so wo nso a papa ne nya hwe nanso nkura no ekwa bi so no bebre kodi amanone a ana wo nyina kogu amanone a aka papa ne maame dudu na ya na omutie maame no masanche om papa ti maame ne be ka se mo papa kwa de menam so e chese kwaku wanya nkula bia omusu ye intelligent do mani eden e to fom hwa ade ite na ye kasa asem so wo ye ba na papa no maame tiase na wonte wo mo nchen a kasa bi firi maame wo ba kasa bi firi papa wo ba ye intelligent net trase ne susu no ma be na so nyame ma adwen a ye de dwen asema ma mi beka e kire mi e fa papa ho ka kire mi sa ne tie me de mani beto fom awade kwa ku ye nu firi wa ukohia nkura bia asema mo ma beka no eto mutri mu ntam duba he papa no no aye mobo especially ma papa fu a sebe omoye wala tu wala se sika ni fi no no sebe oye wala tu ase wo koba ya na ya semo ya tide bia me kasa semo se sika ni bia ni wa ni buafu ni ba ye poti so ho chama me se nyonkwa na oba aye bone sika ni bia no e kasa a kire emo hiani se oba ya de na wo ka wo yere so wa no pa me da ma ja twaso nyonkwa na oba ni akasa enton akora no sa ko sika ni ba so wo fumu a o ma me ko dwatoa ko so me enko jam en se no a kete no opia bonte wa mafie ntem ni papa bu afu no to wada me enko jam ne enko pa na chew eno na ese ba ma ne nsem wo bi etikwaku de wo mu ni se eso nsem ni bia o yere na na so wa za eti de wo mu ni se se wo ya kwada ya o papa no maame ya wo especially abruchirefo na meka ma wo mu obuwa ne manyina gu abruchire de maame de beka no afa papa no wo papa ise dem discover na mprantwe yo wakwanya baba wa bi onfa menya hwe na nsu bia na papa ne nya hwe tu ko hye nkora bia na to mutri mu pe no man to mo bu pe papa no ye ko mane papa dia wo de ko yo bi e wa bonte e bia na ntesa na gogo ye ka ye kese nye asem na aba o papa wanya wo wanyi wangu na se wa wa ko bi wo de adrefa ho na nka we ka fa ho bai o papa nya asem ka fa ho bai de to so a e ma enkoda epe mo maame asem e chen ne dodo no ne dodo asem ne ye kan because ya nchemu sa obi so do ne papa pa ba kwa bia num no fo a o show maame anim okay from awoye ye wo akwa to ngao o num no fo show maame anim no one and nine no show maame at the side set akwada wa wo ne foforo e wo Ghana ha wo de ne kwa Brazil Brazil for kasa na obeka okay atoni trim nanso ya won Ghana go ho no wotena mo woni mo ti akora bia na ne maame no e feeding in the breast no akora no maame anim sama wode nyini okay debi ohun more than ne papa papa bi ho no mo a na dwuma ho ye no osole ntam obeba na ne ma na ede brother o sa sole ntam sa de bia ne maame side ene debi ohun no etonya pepa ti se odo mu mienu gira ho ana odi ni ko gira baabi na obusan sa akwose na di awura ni ntini de odi na ni ehu ni de na pie kire ni nti obeka se me maame de mfani ni agro ye mi firi ho a ememre du ye bema ana yo ba se wo hwe sa de we a emema pa maame masapa because ade na de awura from awoye tama nyankopɔ de ba awura senti na akokro bi so a yesi ho no ema burochire no ema na kuro ne de mmara hye omunsa e wo no ma bi hu because ya anya ne saa ya ho ode ne yanim de no eso che ma edi na wo fie yesi akora akora o ye be ma no o su akora na ni nwa pani o yo ba no na dwi mu do fona ni die ma no
enunti sanete enti ma wo chances bebre ewo nkoda ho ewo ye ma ho okay enti eno ne ma ne ko basa enti sa no ma ni nyina no kwago no aduane on na eche o aduane on na eche nya nam kese a nya nam kese ana se akoda ya ne ne koto hospital one na tena nchen papa na eboka ba mama na tena ho ndu unso odwene ho sa bo ne pampers ni nya wo bo nyina akoda yi wo hwe mama anim ni odwunsogu nu so ni nyina no den akoko ba ko bi bekoso dada o meduru ha na yete se wonwene oba ho igla na wo peska wo kwaku etu yi ye mama o de so mama no papa o papa na eko nti wo de o wasem yetu yi me de be example okay me mama ne me papa okay me tu me papa pe masem pa me so pe papa asem me ko du mre bi no awaleja e ba me ko di me papa side okay iti me mama kura no na idize bi na me nim mama okay awaleja ya asem ade bia na ye ka no eno no na me nim me mama but a chire no na me am ko hwe mama na me ho no ba me ko me mama no esa ko wie se me mama ho don so sa be wura me mu because onya papa bi mama no wo me ho mere e cha me papa okay because one me papa no ntra fa ko okay eti de be ko so bia ne ade bia ye da wom ye ntokwa ye ba kokko na bonten no ma bia nkoye bia ma me na ede ejira wa se be ma ade hweye eti bra me papa ti ase de ba ma me wuye no bitimu se ne isi e koye krom kura na ye ne nam sa because one de me friend se buru nya bebe na kwa kunke ya koye krom na me ma me twa na enwafo no se nyina ntefa akonti ebi di kan eti se wo kwa na me be de wo ma na obeta kwa ho ti wo si free ka ma e fi o go nyina be ho but en sa no mani ni ho but ye papa so ti ase o so ti ase nti de masa no ma no e koso a ma ne nkura bebre wo mother love no e sa no one e nofo apa men e de ma no nofo ne ade nyankopon de chema so mo mfa moa enkoda ene na abefo ye se wo akola ye ma no nofo ma ne nsuo na wo ise ye nim ya sakura che nyankopon ti nufu so nyame de ma wan o de mama ne ye den eso nde doctor fo ne ade aja o mo hua no ma ye se wo akola ma ne nsuo wa ma ne nsuo na ma nofo obegimi se na dwemu mie enti akoye nsem bebe bad nofo no e ka bibi enti mother love ne de se ma enkora nya odoma my mama no opportunity and chances no e mema man wo no e do so che mema because be ma bu ho no mo a seven previous akora ne ya de obetia no okay obetia no mama ne akora ne tifie wo wo za akora ne yes ade we pa so twen o papa beba o de nsem ne hyew twen na o papa beba but ya na ya nwini mu se papa no so ba no discipline wa onu mamu na nka hwemu a o pe yiye pa asude bia na ko wie se maame ne be kasa ba last minute no na maame na sa fa akora no onu so na ko report akora no ma papa no no onu sa fa akora na bra maame ne papa ne ni ho okọ adwuma bla ya menye sa onso wa ya sa ma papa bo esu papa no maame ne ko kae no ho no ko sha akola bia me papa do mpema semo kwaku me de masemu ba wie no chopo na ye de manko yayi okay papa bi ho no mo a o be ko yisika ne to a enkola ni nim asem maame na de man obi ne tua no fo no so enkoda ni nim ti maame ne so na ofasika na wo chema nkola na maame ne mfa nto so se mo papa na yisika mam se mo van go school sa kasa na yenka enti nkoa bi anim se me maame bra me ho sa kasa bi o papa so okọ sike papa ndia hwe no ma chem me kai me so ana me ne te o le dia bra ko adu nya me manda be papa e wo be poso na ni kura fre no aja kwa me konte na papa no wa bin kwa me konte me so welcome sa ne fre no obi a ofri be poso bia ni papa ya make no wa bin papa no ti kuro bia fre ni kura da dem be poso kura da dem ne ye de aduane e ko ma papa no okay na me so ane mane ne nanna ne megu abrechi o mo ya ko be mfa se me ha mani o medu be 40 something e wo Germany na o mu fra abrechi be se ya na satam na me fa se ye the tiny boys aye wo fie oni ade but na de ani to from na minim se ye benyina beto ene ne ye nyina beto se me hwe me so ama no fra abrechi be o mo ho keka so tase e wo ma me side no e
wo me so an side no na wo soro pa because me papa me so an obre ne ma no ho obre ne ma no ho papa no na bre yo but kwa bi so no so bre ni e be ko ma hu se ya pa me papa kru no me pa me so akru no sika bi ni no ma bi ono so bo ne ho moden but na nkoda no ewo dubi sonko bi mame we abro chenya papa ne tua ka o sa so na ekoba se ne se yeyi no ma sa na provisions ni ebi ko de ebi ko papa no ba dodo na no mama dia ewo fie o mama dia ewo fie o enne yenyina ba beto sa de te akwara no beka obeya ade enye papa we do no ayi sika na mane ba enti da bia no ono bu kana Japan na no ka se mitie wo se wo sika ma o ira kasa ho na nkura nte wo je na oble so enti kwa ye ne pension na se ye ne Ghana ade emema ye problem emma bi enka sempa mfa ye ho enkyere ye ma no okay because of say kakra nkura ne de bebre papa no kwa no benya ke fancy ne so ye o ma bi sa ke fancy ne so na ansa na kodu papa no ho and most of them so ton papa fo man koda okay especially medical ka omo ntia no ma na omo ntia no omo ton pa ana kwa kumede masamba wiye kura no emema timi wale mienu mienza okay oba bia so chenye nan ti se ko base se obama no ko fa ba ko bi beka maame ne ho a yes abema ne wawu kura ana obama no ko wawu kura se nkola no ya na terms no mema na ewo mu no ene bi o mu consider papa no kakra se o maame ja na ma papa ko fa bia se o wa ye mre ti bia no ma bi o be so papa mti twa so na ma ne de hey omo support on ba me 100% me papa mama me ni aye ni ya aya ni ya na nso bia o be komu no na maame no papa ndi na ya adwuma ma maame na aye aye mre papa no so nya no se mema ye ntango be ma nya be 100 years ko ka so wo be wo ba maame fu edu me bia na o mo bre into be no mema no adwin bi se na memfa ba ko bi ya no so ne ho oden ya obetima so so yin enso man besa etu be se report ko mo papa ko wali bia kan de no oba na de yemi enso na nte sa se ko basa ne wanya nkoda o me intelligent a wo ano na our station wo bi enso tu ge na wo tonum bi na sa na te ko basa papa no wan wi ankoda man kan tro se papa bi no edi wo no tokoko efie no ho na papa no tama na sika o ne nsem no onim de na o ye ne ma ene ne yire ekodun bebi na papa ne boka wonim se papa no ne yade bebo no ma papa ne ye mre maame ne nkura ne nyina no eja papa ne ho ekoi na papa no e de na sembe dai na papa ne suda no suma ye nyina su kata cho mo nyina su e wo satan ne o Fox FM papa ne trese ebra wo to fo mo no maame ne polutu nkura ne nyina adwen ama nkura ne nyina nkura be se 6 no wo mu nyina adwen firi papa ne so wa nya ba kokora se papa ba sa ta mana no ma koso na nkura ne susua okay na no ma se fa se mu anwa ni kombi funu ni ade ba no na nkura ne susua ba maame na ntima nka nkyerɛ wo se wobetuma konya maame bi wontimi nka sem papa from day one enkyerɛ nkura ne dase mu papa neje se no ti o mo papa mema bi ra ho nyumre yo mi na meka cho e bi tie e pa mo ayi na ma pa ska o maame ni ntimi nka yo maame bi wo ho a papa na bra na emu ye no won ka bi nkyerɛ ne ma da because atan nkura ni susua nkura ni nyine ye no wontimi nkyerɛ nkura ni nkyerɛ won ka nkyerɛ sei kasa bi aka kyerɛ papa no hwɛ ni ye o papa no nte sɛ waboa mo pa nya mo papa nkente a enti mo ne kasa mo fa buoma no yo kom de oba refi ba no yo maami bi obetima isa yo maami bi wo a papa from day one no ye wo ke hwe nkoda no na bibi nti abete bayira ho mama bayira montin ugo hia wo ba bi a de dade no de asini nko a no obeka de dan no obi ka se bi wo se ma mo boto ne mienu de atoate ne ye papa no ti wo papa na ye nyina o de gu de atoate ne to konya na efirigu emombone na wo ye ne de wa pam boto ne pampe enti udi ho agro na nkora na ebua wa de bia na wakọ yibi hwe mo papa me ne tise no ye me enti one papa ne te ne wa anya o papa kakrakra ene wanka bibia mfa nkora ye ho ampa ye wonkora bi ho no mo a wo mo wanka se kutomu na echo mutiri mo de ba wo betima nya maame bi
aka bakwasam bi akira nkura na to mutirim ama mo hwom papa bi nipa do say ama do so na taye sa de we se nkura no kwa fa se nkura no mutirim o de kwakoi ana mo mfi o mo papa eti papa no wo maame no ne maam papa no tra yansa na nkura ne ba wiase eti wo kun from day one na no ye good no na bibi fi so bete bayira ho mam ama papa na ye mire nti no ene ne bone na odi tua papa ne ka eti wanti man ka bibi anche nkura se nkura mo hwe me de ne so mo papa ko mo fa so ren no menenye mo papa wa boy ni o edu mre bia no ye adwuma no papa wa mama ni anya me yada ti mesra mu se mati bibi opon de o ye ni ade ade nyina mesra mu nya mo papa nka yente ya kwaguna ni pa do say unim so ba kra ne be meja ya o we nsantra kra ne ye 5 kro bo modin ahwe o mu ai but o so ye adwuma kama dress kama o do be court sisi a shon agwakuti asem we awon say ma ne mema se o friend wo ba na se wo ba ekọ nanima ne wonya sika na wo ye warensa na waye basa one namfo na ma on kan chom se na friend ne wo da o ba nje go betian yes but bema so no oba wo bibi na se bibi nti o mu jai na okoto sesebe oba na bodem kwa na otimi paki sika da chama e kacha na danfo ne nam se sa ai kacha na danfo ne nam se obey your to ya wa say no nti say you my friend ne pay na hu ni pa those day na hu na minim de free so better by ra mama wa yesa ene wo yi sika de akwa akwa chene enti masu no ye ne ga na ha ne de ye wo big problem si wan konya no ma bi ne si wan konya oba bi asabe bo honka ya wade ba faso polutun kro ni nyina adwen amwa ye mobo kwago mama bebre wa sama do ye se o mu a adwendwen ne awrewo na ma o mawu nanso ye musa ebi na papa no na wonte saa o na brabo so se nya den se awieye o eti awieye ne kodu mra bi a ye ba se ye nwan mu ma no ampa ye ne mo na wo ye mika pa mami bi tie ne me wa bureche wa seni kura chenkura nya mankura no so adwi mu no nti o mo chance pa mami eye de ne ye nyini du se na ye de kura ne bedu ha papa bi to ni kokofo no de nkura de tu kwan pani ni tu kwan no so befa we esu ni nyina so akata mami na nka ne kura ukuru situation ukuru mu bia no se enwino e de wo mami no na onim because mo tra sansa na nkura de ba wiase nanso ni bado do say ma do say e de timi chi omo matena ho fka abakwasam chi omo ma enti de bia na akwere say mema ye problem ampa ti na make say ya chichem ye won kura do ho no mu a sebe o de ne maame ne papa gina wa obeyi ne papa by no so dodo na ye ma no ye be sere ene kwakwa asema ye kan ye maame no madawo ma mu hwe bebia mu kundi mu firi obabi wa na bebi wotene nko yie kura be ma na kofa ne free baby di ne besi nkonkon so dwale ne ma wo ye oke be kodu baby no wo se oba nya sika be di oba nsam sa ye ne ga na da wo yiri nya sika jawa e che wa mako na kai wo do ba ya akwa e wo kwa bi su te basa ne wa sankura ne nyina adwen ye be sere de ma enkura support o ma me no de ye nyankopon mu de fire breast no for who feed the akwani na akwa hwe ne maame ani sa no se we na me dam maame na so a se bembe na oba akwa ya ren so a ema na kwotran akwa na ho e wo hospital oba nyinsan a owo problem because e bi tintasuo e bi yesei wo ba ma no ko ti sa no mani nyina no wo oba no mom na enkwa ne nyini a wo so beka papa sampa a kire nkoda no ne mo men se papa no kire nkoda no akwa bi ha na dwi mu do de obaka chen bo batra se de ma mi so afedi ayeyi o report papa ma ye e de nkwa na papa ye ba ko hia nkora bi a ne se nyame ampata ma me ne ka hwe wo mu nyina te se de papa ya se ma na mi kai eti anu nso sana asem ne tie ye besre awofo no ye domo nyina anti mo ma ne nyina nya makoma na papa fo mobodo enne se o te sa hwe hukunu bata ho ka bibi kire nkoda no so mo nso hwe papa fo bi da papa fo anya ofitin ya no okoye sa kwa gumi da se nyame nhira wo pa nkofo bi papa bi atade ani anwa ne manyina agu abrochiro omo hwe abonte so fo ba ne ane maame akenti no sika ne ye ne maame ene ne fie fo nko a oyi ni papa ama ura fise papa ne hu nsuo na ma oduru bi odu ntiko anhwe wo mpo a ebi ni ho papa fo ni bi e mobone ye ko pambo ahi ne hia aman bi na nam ne panyiri bi na nam se man obo ni di ne din wo kuma system ne mu
adefo na abakumase ne bi na mhia papa ne t-shirt ani nwa anwa atade red bi na na ehye no na papa yi ko bu dinam se woni o se ani o na mse ade o se ne yire je se o de na kokota kremu bibia papa nso so wo mpe no ho ase on de o pasumdue na wagya bibia ma na mpa to ye de ye ya adwendere kakra skani o hunu ska pen na company fie betre ne yiraje na onam ne ba bi se enafo na mse wow wa kun se mema nya ni brifo sa na nyame boyen so one ne wo man do obefa mema nya ba na anwe so nso be dan ade na ya na enu ti na bema bi wo a o ya de a net okasa ma ne boso a ese o ya bema mini bi mema nya ni brifo ya kwa ko ya number 0548931931 0548931931 0554931931 05548931 ya kwa ko ya ni munsu betima ba hello ye kojo yanko na papa nyawde mo da do wai na di baba ma no muti ne ta mo babiki ne ai baby bo acho ye bo gumbi mani beti bi amde subonsu bobo mo anga de mo amude so me Asem Mpe Nipa edu se mo ya do ya ana ba ku na fo aya mun ko munye wa ya kai de wa yu ma se papa no ulo he mo men ko ni nyentu mo he baba ko mi baba de ro wa wa na se pena mi de fo me ya do ya e ko fo ulo de ya ni kuruwe tu lawa free ya ko mo na ba no de 30% ya mo da e bi se wo do ma yem wo so mo nkono wo di free why abawi ase di free am fe mi ensan fe na de ko no ase no ma me betete wo ska me ma no ba ko fini no o ko am fa ya ma wo ko fa de ma ni kama papa na be be ti ma na bi e ba sam bone o ban tete ni ba ni kuna wu ne ma na ngare da me wo me ba e ko am yensa akodi abreche okay godi no am obi ababi bere ni so hello yes sir good evening Bacho mi ji yanko mama ya ura ho sa ne da ke mama yanko yende yere awari yanko aduwa bi finne e gutan krantia obi so obi ada ma ya dai e bi ma ku school mo we just say and then crowd every school ba e ba fia man ko te kan ba aba offensive me man say oh now kwese ba na okay akwa school ba fie na me tuto no man nyina man cool ese ba ko ni bi de ko offensive mo mo say kan ai aba man nchen e be ma man say di tina enquanto ba mo ma metera o cada empresa que me já cara que me no mere me já cara de lebe mama ai se de na me ga o pa kafra hello okay hello Kevin hello Madwe yeja yanko yanim okay dentia nkwapo mama Asem so papa ni se ebia mama no wosi ni ma de bia mama ne ben akon ebia papa no be ko adwuma nti mama ne de bia oben no oben no aduane amon afi obesi ni nyoma no nti skama papa no kala de ba ma ko no be jan papa so we ni se ebia ne kwa no mama ne mani skani na nti mama timi aka sense ebia me mpe papa Asem afi akora na agensam mpenema na mpene papa Asem kula afi no pani na mama Asem okay nyame nshira opa na so agente hello good evening yes obey Wofa ma yeah cool Wofa we dey me da nyame ase se me nsa kan
Matri wadena mo kana ye no krepa. The Casafri Amantin, Deva Mantin. Okay. When I say, when it be a much more the Ancasa, in the Manica, Ebinum yo munina, man, Munya. Mamma went to meet me in Catavia, Omunia. It was Lydia, or the Lukuna Bopra, Hello, Kuma. Amma, Mamma, a sweet alcohol, a bunch. Opa children to Emo Bob Cacao, Yamia Duma, or the found already be Koreano, and a kind of manager, or Casa Sanity, or Percy did it, Mandia Cracker, Nemaman. Of a nominal rule, the man so far kick up here now, or whatever you got to the money. But the found already in Alpha. About our 2 women chain, and the Koja big money so. On 2 months, the from. So I tell a crab in tea. A crab in tea. What? Corona Union upon him. Also got 10 a day. From Puggy. The papa and from Granny Coffee. Oh, dear, off. A grand and Mawa tree. Over. Me Mawa tree. So I made Trebinam di to me. We do few ames ye. Men and Mawa bridge, my own son. I could observe. You did this, Miss Ano, and I also got me. I commit my woman moved to Domina Bridge. Hello. Yes, oh, Kafra, who's your voice in the cry? Network in my hello. Good evening. Yes, madam. Good evening. And I'm doing so everything. That's your what I said about oh, look at our man is so and so not move maybe our movie. The last second I should buy anything. Anything and money or have you walk up a penny you want a man. Let's not try to make a natural say. Papa man, because you make that you think and someone. A show appreciation and my papa is the reality. The next day, I mean, I'm back. How much you can, we know. I'm also pa. Oguba pebi we kurumuna. Hello. Hello. Last call am pacho din be akasefri. Pacho good evening. Pacho from Kusiam Kasafu Fadi. Fadi boko there. Pacho boko. Yankunko eni. Pacho asema okay. And Krabi won so swa. Mo so ho don papa. Me me brand se. Na me brand. You will see any money. A money from Hogan. Mamma, the cry to make us say, would you all want my oh, while you may Papa Ancasa. Yamisha. The car worry or the car worry any about we. Or see a clan about the tsunami, Namin or Nemebra and a night to die back. A clan call him, I know, if you are an animal, if you what's it? The kind you know, I want to. And my family back must so on the man in the Mamma. She said, one club for me, S1 on the meeting. It's the man. Our family, Mamma, and she, the other papa never come and we see. Yamisha also a more papa. Yamisha on your case here. Oh, papa be with your crew na neba. Papa ne se debi. On the on yes, media jama, media jama. In this 2 coins or no be 1 week. He be on Baba Coma be 1,000. No, their money banner. No, I catch and say, Debbie, our mammy Benodiania, 1.5. I granted is 7 years. We know say next first day or mammy year, Diana no man 1.5. No mammy dear Diana. And we jeer Diana be. In the idea chain of friend ma, obey Diana. No, no, send your car on I'm saying Diana.
no kan she omu didi anose first kan fa 15 no mam ne anka ne mo de be ye aduane o se aseda aka so ye aduane na mfa wana ye di nura de na mde ma se wo se wo ye ya akura ni sauce won se omu sasa azo ye ho ma na ma me ni ja no unim se week ni nyina papa no ko ma me no aduane 3 times we 4 times awa no de omu di wadi wa kana akura ne 4 times kale to no papa bo se da ensesa we bi kai ashima me na shi na mzo nkura nim di enti so mu hunu ade nim bia kogu ya na ye bed baba so hunu sa no omu school fees yo omu za akura nim ska so ti omu school fees yo onu amu kura de obeyi ni day na eda ho oya yi we ma me de ko ha yi ma ofede sa no aye ne ba no wo se akura na ni da ho na mse wow we nyansa ni firi he wo se beda so no aduane na moska we de wa no dada na e wo na ase ye ni dia ne e se me de sika to ne ho ma me ne be bon be bon se say we de bia me kan se ye sompa achede de bia me ka sa asem we se ye papa bi ho a edu bro nya bra wa wu ko no afi na na ne yire president mi kun ti asia ka wa man me atu be kom no aso na atete ni ko ma na wu eni asa agro nti de bia sa be man ne man omu enso be san la be je ba sa ti de bia ne okama wote ase no ya na ho won so jata wa wu eni asa agro enu ti ye be srew sa no ma na e ko so no ye kwakum ye sure se wo kina no e bia ena ma no mo frɛ no o ma ye fe because na me nimso on be ka se e mema ni bi so ampa but ho se bia wo kina ye de mema nso be ba iti ye be sre enkoda ni bi wo hono mo a 7 pedro asa isu ye de na di ma ye matan ye e de me kwakum de bia me ka me na me do mo ko school bi ko tuo musika ne ade so ti ase enu nche se bibia o ba ye du me bia ye nya na mema ni bebre ho no ma se wo ko school pa se wo do be ko school wo be ma bi akura bi bon ko ne me bi sa kura no we ne bi yira mabi enso ebedu mebi na adi abe fa baba kwa ni nyina ne ko fa akura nsu so we hunu se me papa obo ma eti no ye hwe na ye ntwa picture mo school mu de akure ujana na otete akure o yesa wadane a che wa wadane blogger aye na amena hunse na me ka se wa ye wu amema ye wu ntem bebrebe nyina no e fa ye no ma we yo be ma bra wo kono oba be ma o life nyina we ni ade ye dead momenti wa ma ko brother e fie o be dead ni e be wie ni age se fie na furu nsem na ma no so ayi ignore obu okra na school fees in 20 months dan o tu afie obu school fees 20 months dan go be se na mako school enti ebe sre wo be na me ye ko eda ye wa asafo no mani ade ade nyina nya e ma ade mema ne ko da wo ko na bro anxious space enti ebe sre ye ko computer so de dia ba na ye wa chira bele me ba sia me person me bi hiri ayo de fluency ayo na me ma me say the fluency say me pass me go use spell the shower set me me popom ani bi e be tell ya ma me elinti na me pass de ni na me to full find enterprise pass no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we be use radio focus find enterprise now more pass no 30 by 60 25 by 40 and so many be ho wash you for no 30 by 30 size ni na ni desire who go be our pelo o be be ho na ba the use na who go so dia the big water closet who go be ho kitchen sinks and the taps are go be ho washroom basin and the cabinet any taking doors papa ori ko to ofie na no a comfort team ko ya so no focus enterprise now be ready so we so go focus enterprise oh to from market magazine room and some of you the not filling station no agosa ile le ni wa ho on the focus enterprise so na maybe asem be kura ne say so what do is bono any ahafo e kwa ko no for the dia so o pe pass papa ni no wo bo su bi etu akotowa e to ni ko be dia so be e to focus enterprise ni wo mo ni popom ene bia no bo e da fom so number is here na ti asenda attend the back kire yi number is 0245 28 3458 and now 0205 987868 the person will say you can find good for enterprise doors papa any business is papa headquarters number 1 Sompa 93.1Fm 2025 Yaba
Bible say, Nyamesom Papa ni say, Obi ko wunyanka, eni erusia mob, enuti na Sompa 93.1 Kumasi, Sompa 106.1 Techiman, 90.7 Nkransa, 101.1 Takwa, 98.9 Sunyani, and Sompa 106.5 Accra. Yakabum, Sebronye, Ibema erusia, eni ekrafo, ejidi, na yankuwa eti, ajisa obebuaye. Enti say ya la, monte tomatoes, ntade mpaboa, ye bia wahye dada wonsan ehia, enye ntade dada na emom. Ye betime de ache amanoa ye, mofa meboa yen, nyefa mamobrofo, ekunafo, enyanka ne ewusia. Ebusuafo, yafa ye hunsom na proposi breakpa oboard ponkom, ye nyankopon, obeyi wi. Sompa achede, ekunafo, ene enyanka ne so, wo beti say sika, fatu alumatrufo isu. 0598 559802 Nitimubi 0598 559802 Edi Ofieta 1 Media Alasa Blessed Foster Brother Bosome ni beboja trada na dia mudinto yen gedi ama ekrafo mo amuye bi afi twemu emu adansidie die mo amuni Sompa achede 2025 yabo ya omo na metese we ba no se wo Canada woko okosuku na yesi ejapi abano nso okọ na nso anu die okoye adwuma mesi amafo kwakọ no enya guru ya no ho na de wo kosa no Express Group voya Express Group yes Express Group obia na nya bre pese otukwa kwa ma no die wo do be simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there. Let's say you visit and I told you we go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any whatever say your Jumasua or Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asem Mpe Nipa, Runabout Wa, and crying, Kanesi First Light, Tema Community 18, Lashibi Going Filling Station, Sunyani, Silver House, El High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mambe Bro, telephone 055550067 and 0249 000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year we get on the luckiest again and win bigger than we won this time. Okay, so congratulations. Yes. Wow. From the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Nothing's everywhere for everyone. Nothing's everywhere for everyone. Money we define every day and you are here, moving in our midst. See the worship center, can move you November ya 28th November Efiaba and 29th November Nemenda Amapano Kuno Ashasi God of Possibility Prayer Festival God of Possibility Prayer Festival Ampaye Besha Asem Mpe Nipa or say escape for thy life Gami to Krama more bonnet from Puchate Chomo Namu Wamane Uhumu Namu Krami Nipebia Boto Mumra Namubenyam Kojia Amamokra November Pibokesi Cosmo Sida Worship Center Asori Benkesi Atumakophobia Sino Hospital Nepe Then Shia Yakupodi for or Dume Tuma Fritete Nubuso Dume Juma Bishop Albert Sakiko Paul Nawina Mitumi Domso Amma one new crown not do Atom to 4 baby Minister Jojo Ahi Joshua Bono and the Sida Atom to Funina Atom 4 urban friend 055 700 0367 Emma 055 730 9080 Crown GMT Nankirefi Brebi
Women of faith, the Lord is a victorious banner. Way eye bosome mpai bokesia. Yade shisheso. Na November emudie ebe ye woyaya. Why ready na? Jemeso sa ayaye krado. Osofo maame ohini ni amada soa. Owo Sompa TV kumase. Wonim sa sofo maame premai. Enwosra nyame dia dom na rebremu. Eye kese enwosra na ye adwuma. Se wo boa wo dia. Ene yenhia. Eye na fanso empire bokesia. Yade efre nyame ewa nimonyam. Afi mu akakumabi. Asem no yeyi ede free. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19. Ena David ne doma wo kan ne ho no mema wo ni susui akosi se. Wanya hoden ensubiu. Nanso nyame oma ne nsa so a ensenchene akese na esi. Se de wo haw no wapem so akodro bia no. Oje mre no eno anie. Na nhyehyeye a ewo ho ene se 22nd November ekwapem 28th November anopa no num ekwapem anopa no nsia bia no. Share your TikTok ohine ni live enwumre so eye no num ekwapem no nsia. Share your TikTok ha na ye fam pai bodenden enhyehye so afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene ye nhia na befafa hudie every ene fonso pai ba ye twen erade animi. Women of faith eye agidifo ku a eba no award ya eye kejuwa kra de hia ne se wodo ho ebeji dwumadie se yakoda na adinyade bia da wakoma so no odofo sujidi anamo shane nsomaye Oba Cultural Center akadi a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of faith, the Lord is our victorious banner. Nana fu na dia na wo de se wachi yibra na menhwe kuya mo adwamwa mesmasem asobites matenenka na so ni so bi hwe we de ma me kakra na menka hwe eni yesu hwe community na asobites ye he na menya bia to antana so ebisa ye bisa nyansafo o memo bia eto se benya bi emo me hwe tia fa ko busia ku wa junction anatafo ade hye ye no eni na di hwe ni mu so wo pa ne dodo atu a phone number 0598 8109 and 0244 213185 asobites nubra wo communication yento ma abofra woni fie bi wo fie abate o ma o manofo ene apemfo md ahwehwe adwadwe nka to agyato asobites tonight, liberty hour. Oh my, me I will do what you. Oh Yamiaku. Oh Facebook for talk for this show now. So very online. What night? Your sleep. Your name. Your choose for buying. Maya Bompay. Oh, up from 10 times. YouTube, Facebook, anything. Oh, what TV show? Jumadini Basso. November the same. You got to sweat your name. 29th November. I'm not good. The film. Give me no open. I'm not saying no man. Yes, I'm going for some. 54 verse 4 and I read it for 16. I say, oh God, help me not just every day but boy and shame so we as a washing of feet direction oh what's nice oh my I want to watch every pray oh nyame mani to me and you should not be pampa what to pampa you body I'm not say yeah but I know I hope it is so shop again I'm not sure I will say to me oh glory hallelujah Ebeneza Eurade ayebi twediampo mane nsaso no adi hene ne mkoa beye nkoa na ne ma enyafa hodie man hene yadubu ache no no awiebere no Eurade abasa no aye kese agese aduma wo bo no ano odine yo sisiri brizie wo bi sisiri bi osasa bonsam kura ne bawu ya tenasi me catch your debi asem obi nwro ka mfamfo abati so free say wo ufiri se ye no kure ufiri se ne awosie na turo bi animu akokodene twedi ampon one na honhom ne na abode nyina beta wachi ama nkunimdie ayo chefa eno nada ye ma me bi betena ye nim ye ne twetwe nkomo a na community ani nyina ma ye be ma wo ne bana wonhwe no ensem bi obi bewura mo ye panyini se wasensu agum na obeba ne aka asumdi asem dia na asie wo mo bae o mama no mo bae nkomo be no mo so de bae enne nkomo no ano odiri pa
ensem ne hu ba me bibia boko de patrodi de say enno ade na ha ode na tete wa pese Sompa Asem Mpe Nipa mra eno awusi so obi antie ndi sasa hya ase ma ye ne enkoye ni asem nyina ne say hya brante bi ye friend ko fie di do na friend phobia ya oye electricity okay ejuma eno PS wa ye contractor mum okay mani bi ni pasia wa wona ba won ye ware na me de na ware wa yi na so green enso green aso aferi abagri aso green yankoy ya wale ye shi oshia me wa wale me eye bibia mamre fie de ne kwan so de enam so e ma minya topic e ma ne sei ma foforo sa abaya me de ne ba akura nde me ne na wo akura mfie nson nie ehwe ne nya hwe papa e wo ma bi 100 cedis bi abosome bosome mienu akura yale a onfa ho obekọ school onfa ho na niama bani abli nyina ne se enye se wonya nipa onya adwuma okay oya adwuma pa no aye na adwen se sha wonwe akura no enti me de ba Sompa me ba se mon ka bi mame enu nti na enu ame ba ye ne masan ba so ukuru de se me ba che fa no owa ahene champon ba di na ho tadin aye de friend de phobia na kufia champon no kufia champon okay kufia champon te bro no beso me pa cha kufia champon no wo abu akwa enu otukọ kropon esanse ba se sia ne de minim ba bia wotie minim ba bia wotie kura wa wale sisi ono oba na tie sisia wa ye no ho ade ana eno die me mpe na wale atie nti si wa wale no so nwale no hode me nhwemu ho kura o maniska so anisa ana o ma kura niska kura me pa cha wo o manisika ebi aba bosome 100 cedis ebi abosome mienu miensa eno so wo be flefon so a wo be frɛ na whole month 100 cedis daddy bibia afa true me mobile money so enti wono won fa sika mfa different baby kran sende ma me da ana won sende sika kra ye 300 cedis to me phone so 2 million kra say no manya miensa pe eno ye nansen ya kra ne wo class 4 ni books so ame koto me frɛ no ka che ne say akra na bie school me hia books say you know send me 200 cedis o se wo ba onya adwuma yentwi aneka na mate ase sa 7 years ni na nsa akra ne yale e ma me de ne koto abu akwa hospital me ka boburuja 2 million eno send me ya send papers ni mame send we mame send receipt mame me de kwa adwumam ena say na me so ma send up to now me hunhwe na nse obi bo me ba twede police fo akra obi bo no me de ne ko ho me fla ne phone so me de ne ko hospital ye san yi mame me de fla ne phone so wo de me ba wansi ho kra na ko busa se eye dai enti menti ase mentene mabisi wosan wo ma a wo hye ne ba ko ahwe ne nursing training awie se sia ba ko so wo university second ne third one no so awie SS afi a wono so wono so awie ohwe wo mu ba me ba mo so oni o ma me ni ho dabi ena om de ohwe wo mu entimenti ase se me kodi ni ba bi o se me ye da yo me pese wo ba no wo be kire ma se se bia obi na me kwa nyem no me no obi na kwa nyem ye ena bia me de be hye na me pese wo ba no wo be kire me mu wow enu nti na ma me ba ha wow enu a wo ba ha o ko fi onya ko obi firi na kache me pa cho me nya ko bia bia zo am bia mfere me uguru ma mu ni ba bi o me kuru ma me wo mu free eastern region ya ko pon ma ko tu ma me na wu papa ewu mo mbeje enwade ye ni nyina ewu ni nwa ba ko abena kokko o eastern region ko foridua okay minim ne number me phone line ti ne number free me phone so ono so mpe number bi amfre o da se bi ena ni nwa panyi ba ko so e wo honom ono so se fra ne kwa me frempo o eastern region ko foridua ono so na ne number wo me so me ho ayela since ayeye me ho ade a entokwasem ba ya papa ne be ma na ma me ya maka no wono so wansi mu biem besi ne nti akra no se waduru se bisuani bia ni mu no
Unim ne Wofa bia. Ne Wofa me nim no omienu nyina awu. Oh. Na o papa tiase. Me papa tiase. Wa frɛ ne pen. Me papa frɛ ne pen. Ama entokwa kura si ho. Na me ka se. One na se no. Ai, na me maami nya na me ka se me de na wale sem kura de nka me mpe. Esa, obi be ka se bia na wale sem na me pe. Me de nya wale sem na me ka se nka gya ne nana no onhwe no. Nti o ma bam se watimi ne ye de hia wo aye ne ho ade yi ni. Me say papa bi wo achema twede friend Eda Atampofo. Okay. Eda nanim papa ne nimu wa busa na cha se daman wo muadi ankasa o friend obeke kan sampa de akire. Enti me so manya blama na wono ne de ne se wono ne ba free 8 to 9 years 10 years obete no. Omo wedding bi ja no. Ne ba 8 years 9 years 10 years obete usesi a. Enti Ghana Milano one ra akura ne bedroom maybe obeka se obeje akura no meka che ne senya won hwe no ntimi fa ne ma no empanfo le busa se bia na mo bei e na wutu ya wo de fa ho eno nti na ma me bai me wo ya me wo se we de okoto din die no me koto solid din wan si wo onyo ne kura dabi abandon din confuse atuma manhia wona na me kwa asori e wona me koto me bedin wansi wo na the area wo sem kura wo mu ne se wa entomasin kura me de chechere me ba kura mi kura ntobi ama me se wa wo ba ama me tibi antomasin ni ebesi ne akura na nyina beto sabile socks kura ye de hye name 5 cd ontobi man school awakwa wonim ba bi a class kura ne gina wonim mu book kura nyina ba bi nto book wona the tv su we ya me engagement no Saturday dey no asa oje akofie su no onwenu saa o anana ne yokoye wana jonna no ne ho ani ji anana ye dia eno dey wono ani tiru masem wow tu kru ne dawo yi me kru ne dawo no mi anso na me dawo kofie champion no pacho han phobia terms in the yode these are motene dey now terms na eno na ubo obi abe phobia ona da so no Allah ya wale crobophobia nyum wase na so ye fabulous ni o me so ye fabulous ane na wale ne de fabi wo dem be bo match na no aka phobia as fabulous ye he ni obewe ni na gan na akura na ba ya so really ya o hwe na nim na hwe akura ya wo da wo ye ene unu kunu so mo hene sese kama mo ba ne fai abra phobia ye boni ya phobia eja phobia producer so ede ne kosi nura mo memra na ye nkunko ye ni ye unu ni ye ho mo se man bi wo se frɛ no okay we waba okay ya ko computer so de ya ba na ya frɛ papa na afia timi abo ya ba sisi ya Sompa Academy 2025. Yaba. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Obi ko nyanka eni erusia mob. Enutina Sompa 93.1 Kumasi. Sompa 106.1 Techiman. 90.7 Nkransa. 101.1 Takwa. 98.9 Sunyani. Ena Sompa 106.5 Accra. Yakabom. Sebronyen ibema erusia eni ekrafo edidi. Na yankuwa yeti agise obebwaye. Enti say ya na tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa so dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de betime de ya che amano ye mo fa meboa yen ye fa mamobrofo ekuna enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsom na propose paper board ponkom yenya nkopon obeyi wi Sompa Academy ekunafo ene enyanka no so won beti say sika fatu amatrufo isu 0598 559802 nitimubi 0598 559802 edi ofeta 1 media Anasa Blessed Foster Brother Bosome ni beboja trada na dia modento yen gediama ekunafo yi mo amuye bi afi etwemu emu adansidie die mo amuni Sompa Academy 2025 yabo Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame.
in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Trotro from Kaswa, dear. Why won't he be late? Obey him later. Of course. Everybody go be that so would the coming of the son of man be? Is that his car? Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. My son. Now tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, simple direction. Mr. Goodluck no check me well. Easy cry. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. How much they do? And he followed the prompt, yes. And then boom, confirmation test. You know that? I'm big 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle. You see how they love you now? Yo, we have family for money. Before December, may release motivational album for the Mario Super. This promotion is regulated by the NLA on the Creators platform. Oh, said, and I'm the SMS. Coming pan, no son, I'm sure I'm awarding me. A brain I didn't come in. Kingdom Garlic Bitters. No, not benefiting. No benefiting wine. Also, got told dear. I brought the smell I brought no sugar. We can take a can of bread. No Kingdom Garlic Bitters, any capsules. No one would have baby. Kingdom Garlic Bitters, any capsules. Asem Mpe Nipa. A devil and woman ama when I say, send your name wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules say see mpaswa Kingdom Ginseng Power Capsules. E many chienya asumdie be fi abrebia. Obabia o de po ha no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima. Enu oyi wo benya bi wo bia yeton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. See you on the dance, I'm so daddy. I take a flower, baby. Get your boy, I got to daddy. You're sorry. Oh, okay. When I am in the more combo. Any problem come on abu. I'm not fair. Aha. Lawson delay Peters. And then what's happening? Lawson delay Peters. Hey! Lawson delay Peters. Cheers to Lawson delay Peters. One time when you probably when you feeling your tree and says I think from I do the criteria. Okay, delay big test. Was ya boa bi dia chenchina boa bi dia chenchina ko ka kira so kwa se ni tini wampa. Wa yo 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 yo. Wa yo wa yo wa yo wa yo wa wa. Wa kwa kankan. One masembon go fu bi anum ka se tan aganya sa na ti an ka chenchina de we de ka tira so kwa se ni ti ho apa na wo a chenchina de chenchina mechu na wo se be na me wo ho yese ya abasa anya abasa na abasa kokozeji wa frɛ be ma no de na akosie ofa ma frɛ phobia na phobia pese
or this is Daniel 9. Okay. Na ofa menka asem kire yahwefo obi biala bia wode asem eba Asem Mpe Nipa dwumadie so bia no yen aboa ye ho na ye adwuma esro ne fom nyina no yen san se ye de no kɔ na ye adwuma ntine ye nsro bibia phobia so waka na se ye friend no wose ne lawyer on the lawyer se ma onkasa na se nyankopon ya domo a efrich na kɔ no ne lawyer be frey ye betin lawyer nka na am so wono amu na ye pese ne ena osre ye ena osese ye pade kokko ehunu a ye beti adam na ma ena ayedai wade a kire yen eti dem so meka nyina na se phobia wadawro ma se wo hwe yen a yen yensuro obia sanse dwumadi ne di no ye de no kretrodo ha na yete no yen twa ntro eno so obehwe a me frɛ wo ka kire wo se o ma ye kwan asam ne yemfa nkɔ court yeso mfam mo adwuma ne yeye oyere wote ha no no waka ofa enra tama yenua baye betena ase no yenua ba ma bi frey se woni phobia na wadwuma mu enti asem no nke be ya anka yentwetwen nsansuo mu so yetie yenua ba ma no asem no ema ye de ose eyoyo anopai ebo be nonso ko bebe nonwotwe no ena menua ba ma no a eno ka se nsansuo mu so no ofre ye se ofre phobia no ni phobia di nkomo phobia asem o kan nyina ne se die a yankasa die a ono no ompese obeka bibi wo nyina se ye nua bai obi a otane ne ko na ada chop mu ni kra wanyi amfama no ye nua bai timi ba na dwumam hyenika enye ne bobbo atwede ewo baabi a oye adwuma no eti ye nua na no ofre ka se mfansuo engu so no oni e kasa bebiri di mama na kwa no ensina mka kyense opanyini wasem na okane nyina no ye de ye ti hanom no ye ni obi awade sem enu nti na ye ha ye nche ya so entie ba akofo asem no na ebra ye nua ba ne ba ye no me free phobia senka wo nsem bia na nka opesen ko oka ebra me friend no so ntimi makra no a ebi aye nua ba no sei ene aye sei ne aye ye enu an se me free wo na o ka se me ntimi hwe me ba ubie wano a wo se asem no okura ntimi ne nkasa na ye kura ntimi nya hwe na ha wade abande ngodu baabi a eti asem no yemfa nko court ene ye se be kan asem afedi asem o ka cheje nua be ma no se Asem Mpe Nipa du ma na se Sompa TV Sompa FM once ha ne o kina so eka ho wo ma ha ne kina ho chese obie no obetuma ni bibia eti asem no ye nua be ma ye nua ba ne pa baabi obebia no nyere onfa nko no de kwa otono safre na obeba nam so yo mate enti se ye nua na o ka se nsansu mu so no ofa di o ka nyina na se asem no ogro nsa baabi a ye hwe a ye he betimi aboa because na nko ndi otuni nua no for se nko mra na nka se bi ho anke hwe nka no ye nua ma no se o ma ha na ono de onso ntimi nto asem so biem nti ofa sisi a ndi akọ ye nyina se asem no oso ogro nsa di bebia no yentimi ento aso enko nanim na ye be numre ye na phobia se an asem tintiti nyan se nyame adoma ochina ne lawyer an obe invite me invite wo san se ye ti ha ye pesi egu nanim asin ti phobia utie ya yen so lawyer bia na ye mokro no na woni soso anya abregeze mafie yen de wan no na oyere ababeka na me frɛ wo no de wo so kae no ena ma bɛka ma ayedai me mfa bi nka ho ena me nyibi so nyedai emfiri mu nti ofa busa me a na sa na tie na ofa me sori de ma me mfa production line no entu dwa emfa ma ahwefo se bia na wo nsem bi te se de me nua bai be ma bi din wawo obi e de wafa kotikwan bi so eyen sasesem koko ma me ewu japade o fa bi jefru nsem sofu bia daada konfo bia daada wana e bia no aso dae bibi bia bia e wo odi padua mu a wanka betim se yesunsun masem no obetime da bedan Asem Mpe Nipa wadawro ma ye number e bia se bia opese ofre no na bia odo asem eba
number ni 0244 80 14 26 0244 80 14 26 ana betimi afre 0509 43 84 0509 43 83 hey sorry opa uradi yesu ena dia mabu nyame kokulumba nyame opa mi sensu biem 0509 43 84 am fancy and one ha ai say maria mano ebetimi afo opa mi so ye de man fa chia so nko emfa ma eye boga one eye mama omu free Canada ena eba yo mo Bokrom South Africa omo ewo ho mutie dwumadie sanso biem na osei wo ye electrician ewo asafitem ansa bre omo so tie dwumadie so ngopa kokoza china motene nkano empanyinize ni owo bakwasia no ya wo mmerese ni otete no se papa ni timeka wedi a ni owo bakwasia no o mmere se wonipa otete no na sebeta frache wo ba wone na wo ye ne ho ade na ane na wo ye atena se hu se ne ma nkoyi ode abeda fidie bi ya frɛ wo ye ne se de asumdue beba wa mfi obi kuro ye panyina wonim ne wi asete atimi abo awuram bo asenke mpa asumdue ma asem no so wa mfi no na wiye ko kan se mema me lawyer afrɛ wa da be officer lawyer no ngwa na obi on na se ska de koma lawyer no ntai wo de twade ne ma abedi ya wonim nyanza enema bi ho nti wonti ase lawyer ebe ko ne obeje wo na nka de twade ne ma abofra ne di ya ti ga wonya asumdue ma okra na sebe wo de ba wi ase na wo bedi ane twade ne ma abeni ndi no wo go fa lawyer se yensi kwan se wo twade ne ma abeni di wo de wo wotire awuro obi ba deja so ebu pan wo so enim so wa ho ode kan ho bi emu ba ba na yemba o twansa no ye kan as lawyer befre na lawyer korokora so wotire na nadwene ye aduma nti ohunu se e ba wa wo na won hwere na mo kan no andi ono wo fere obi se obi ba yende Asem Mpe Nipa panyini wa ya ene no nse asem na mo obi afo kwagu akwanso ma lawyer de wa court I don't get your can be. Lawyer na wo hwe ne ba. Wo wakofa na etua ka ama ne so me defend na wan hwe wo ba. Du nim nyanza wo betu ana mo de za. Lawyer for na de meka se binum sana amo be. So nde wono otene ba bi ni waba ntino. Mamincha lawyer senior Sergeant. Mamincha your lawyers be ho no mo a kwaku ko ho a na ukokan wasem chwe na no abusa wa edi ntia na omokokan wasem jibiso obaga mamenga asem chwe ha nya sports nkwa na ye ne hewo anya morning show nkwa na ye ne ha anyuma ne doso obi a department bia na adwuma wo ye enunti okunfo bia no se wotie ne a ono no mekire de ye nye ede anim guase ne yagu ana de ode ye wono enunti na nka ya mfre wo de a ene etie obaya no masem nko a ye kwanke ntia asesa enu ti ne afrew enti wanya nim guase ne se ususu se de obaya kan te sa at least bla ba che wasem o so ma o kwa no mfa ani die mayen wo na ba kire se ye nkokot bibi wo amumra me bibi wo amumra papa ne promise okay mumra ana odino Mr. Willie Majwe Yamidio Obanyin pa wada ma efie boko de ejadum bibi aboko enwedi ebo opunu ma fa che ababa bi abetena yanim ha Sompa TV ha se ye frɛ no eno na wawale be ma bi ye frɛ no Kofie Champo na be ma no ne wale ye ntawantawa ba wale ye nagu one na wo ono ani twotwom ba won hwe no ama yebusa papa nso o ya aka se ente saa nkomodidi ne makoye se o ye dance ne atwam wani so pen unim kakra na wo se wo se ye frɛ ye hunu ne ewo mpote ye frɛ wa boni nim no anti ne afro atisa minim kakra se wo kanwa ya be ma no ba ni na fa se me ma
Okay. He said, Omino Ekamu Waria, and said, a jar, Emi, and some Shema, Bibia Equi. Emma, Omusha Fro. Okay. Emma Bibia, come, fair. And white Chinam sent Tawatawaka. Send a began now, Arabia, on Tawatawaka. Dina, a jade, yes, say, Kabibia, bet my Yaboko, but not Asunjano Emba. Obana car, Bemas my wine. Jim Obana's any brain. If you are say Obana quite too free, if you are Kokana Buffalo. Okay. Ina a Bushaya Cassin Kaby. Okay. And Jim Obana fighting and so called Bemel Graduate and got to Penny for any ma. I'm Zanye. Okay. The right there. Mesela anti-BBA BM. Compensate now with a frame. Wow. Opening kakra wunim no de beda wase se wanyi waso amfa emfiri enkomo mu na wonso watimi de kakra aba ose. All right. Wo bibi busa no. Medio. Mommy. Adaroma ma me ne wa ni nkomo se phobia nhwe me banana ma akwa yese minya abotre mpacho man kan kire open. Mpacho ka kire me. Okay. Me dase. Ya mi nhira na onye okese se wo se mre na anajuwe wo so atimi do mre ni bi ache. Ya na ahomti o kwaku. Oh. E ba de musu obi awo no onwe na to bi ana se me hu word pa me use de amani bako. Wada oba so ne nada na fe de yehu e de ko bodum bo adan o hye ko 20 se udi gina so age awade ye to akola idin e papa mu kwa wanko ho wo san wanko ya ne bia wo hwe wo mu nti oba ise won te ase ti a won te ase nya se bia wo susu se akoda yi enya oba no no Ghana constitution no enya wo na wo be ka che obi so obi mfa nkokot dabi obi penadura no mawu a enya wo na eso koto aduro bile no se phobia wontie ne ye pa enya na wo be ka che obi so mfa nkokot Ghana constitution obi a wo kwan a ba bi opese wode na asem ko maami po betimi de akwa himfie opo betimi de akokot opo betimi de akographic im pioneer obetimi de akomise minimi kuna wo itiatiefo ne ahwefo munche me kwan Chino na wo be kase obey mfa nkokot. Okay. Say wo hu say won dey sa kro bi so boy ai kromfo ye che no wonu momu na e kire se mfa me nko ha go no fa IGP o ana police commander o etinyo na wo be kache obi so obi mfa obi nkokot phobia onya de o ye no e che no won sama ye tete ni ade ati na make kase asem wo se at times case ba han man no ba me fo bi frey e na asem no munya botre e na asem munya no ani nua ba frey asini nua ba na se wo no wo abuhwem so obi kwo na se be ma de ne fa kwan wo so a wo beti ase sa ana won ti ase ana de dondo be di na ji se be ma na ya de obe wo kofa ne na wo enkwai nyankopon ne bo ase obe ko ne na wo so obu ade so omu ade wawo endu mpeli biem so omu ade endu obe nya wa de se no de ba ha eti se wo se producers from ba ko no se he enti sa no nka de kure okay the proof de nti on ka de kure your lawyer bu alcohol obebu sha say case why den ti no mo do ko attention lawyer o person so otro ye no ana obebu sha asem no lawyer ne ma onye o mo sa o be ne ma Sompa FM so ti ase nti e best friend no tam no keka na nya ne yewe ye se hwa wo ba okay se wo hwa no so a de che so re no me ya so nte me ye wo be se bosome no ko fa 1 million titi sika no 1 million me boa na sabin preduasa akwangela ya hunu no di na everyday sabin preduasa asama ne yete ane ye ken no cha mema de bebenti eno ma bi se ye o ana na ekodu ba bia na ekwa sa no cha mema de ne bebenti na ye de mema ne ebi ni o na sabi except se wo betima ka cha phobia betima ka cha se akranya ne ba se wo kan sa de a eno kura no kan timi fa wa no enka ne tra sa so we say akwa nya oba de o ma proof on kan de but de ekoso no sa na mama bi ye because me ase wo fange e de na chese wo hwebi ama bi awie training kala bi susu wo fast e de be na akwa wa ye
anasa se obey ebia no gya wo ma ne hye wa eni yewe obey to koso no ne wotra ye ana mu mienu ana miensa ke se wo obey problem pa ba kumponi etia besra no ni sa ne nsam na wo ka no ya te se se ni dwa esem ne chese because papa ye no obey mu utia papa no pa so due ena wonimu na papa be ka chese ye nsensu mu so ena no esensu gu so won so ma papa ne nsensi fam kwakuya ni atete to ye wafutufu ye wo bi won mo betima ka mo bi ase ye beko wo ka asem kire na ye rema esi etie but wo ma papa nsensi fam we kire se e kire nipa wa mu papa eti e be sere de bia na meka se ya na mpra twen so se mo twe a ya mo hwe ba ma ni su ansa no ka se obaye onwa de a wako won ka se mo kire se wo mu ade o one day because ha obama what say eye so yi se wo obedi wa o ma no papa tam so cha se enti kwakui me si de bia meka empra twen no ya na ye beka se enye ba se wonya du ho ko hyem de a na ne ba ma na twen pra steady ba ma na nsa no obaye onwa de cause mama be di o ma tam we ba ma wo obaye o onwu so ye nipa no bu akwa na ne wo ye so tia se wa show na se be brunsam ko fere na se brunsam na nkasa na wo ye dwan no wo fere na se na o ka che oba se bu awo oba ye ma wo wu no be ma so ye no akwa coat wale no akwa ne ho ade na wo gya ka che ne ma me so ye dwan ya sentro no wo twa ye se bra be yi wa no so on so afu dwan ba sa wo so afu dwan ba dwan be ma so tia se eti sentro na ma me wo tie twa mu anu na mo fra mo se yenya botre no wo de be ka se ma me wo twa ntro ye se bra be yi wa no sa na wo ma eno papa ise ye nsen zomu so ni enim se o pa ma kokko bon na kokko pe de akire di enim se sebe kenne e bi anya fidie sukura na ye betra office e bi ampanifo se ye taye nsa ma na ye fo bi anya nkwa wasam ne aka na ya wo me ka kira wo anya nkwa wasam no be ka kira se o be ma lawyer ho anwan me ka kira wo anya nkwa wasam ena wo so ntimi nhye de yenye ka wo ba ye na kedi dondo de wachi se wa yade ya tu edu me bia ya obi timi de ne baba wo mu asabi wo koji nani ne oba na akora ne mobro e bia de wodi kora ne de ye hye botom ne ye se ye mankrofo ma ne ye de onwe na asabo ba ne ye ka na ngudwa na lawyer sam ena ho anwan masa ye free adwuma nyane de wo kana ya pamdada ne jade wo keka kan se ene obama lawyer o atroye ana obefrey wo frey for what ya do atam ana de sika to minum ana de bro begu wadwanim wa wo ye hwehwe oba oba ya nkoni fie o oba ya wa ba yi ya nkoni fie ono na bibi hanu ene wo sempa mcho so mpafo Asem Mpe Nipa me pese masem de tumanim producers afraw wo vani de amaye we dia o se yegu anim ase we dia sampa go anim ante akra neto na emra nkyere ye se yemfa akra na metra en show the TV so ke be show mo won se akra kitikiti wei na se bi wanya asem kwa wo police station wanti man fa wani anko head wo bo me ba ya tu ni di wanti man fa wani anko na mo ma na nso du me bia na maka cham no munne member be ma twempra wo sikasa den wo ho se de no omu oba jana chiridie wate we de owo sikanti oba betima di be ma chi sa wo di na senator di ni ma mi atam ba ma no sikanti na approach me akwa ne ho ade edu mra bi woni be ma te bibia wo pro ye ma ne wo mu ma mi wo mu papa en presso ma ne ma ye ho ade ne bedu me bi nya kamafo wo ka se program ye any FM stations program ye and obi FM station and you when na babua e sabe anyafo a ka wo obi wo sika ode kokot akojira ho edu me bi won ma we ni usap ono na gunu woni ma se obi wa wo ba wo nhwado ekọ edo ba ye di akoba ebi mutime wo ye do mba ye de ko dopsu na se samra ma no de bia ma akra ni sei eye ni wo mama ni binom eye ni wo mama ni binom abroba no ne to no kwaku se obi ko ka asem bi fa ho a hey wonti ase wanya ne oba na trase ani na da na me why lucky minimum ma bia ya me de mani etu o ma me mo mu di wa enka wo shopping producer wo
minka de kwa ketwa wadi no kanu ano no Kwaku anya Friday atiefo fanchame ke last etwa wadi no kwaku mani abre so no sese de ya kan won tia se ne se ye mani nyansa no so so wontia ukoshi oba bia o last etwa no oyi beto so ebiem so wuyi sika ma oba bia anani pa bia gira jobo ya mo ne kwa oba weka wa mienu no nani abre ti ye tufo wo mamu ye ni tufo no wo mamu gezi ai ye mvensi wo forododo omo fra nu ano omo fra ne se obai de ba bia chenkwala no ye menche mpedifo awade asam se ni owo ba kwasia owunya amane anigye ni wo mododo nchie agya nti onipa bia no owo ba kwasia no amaninya ene wonya makasa asem we ne ka won prenso se ye ne kwasia atwempra ye nwale kwasia e bebuo kase ehia ma so be kwa echi adwene wansa na wate ase ye ne kwasia atwempra ye nwale kwasia obi be kase na wo so ye kwasia de ne kwatwempra ye de mpra twe nantie mu na hu so ye kwasia no dinam se emma kwa amane nwale na saa wo kwasia so ye nwoma no obebre fa kwa adwendum na adwene ho maybe ye kwasia mafo maybe ye kwasia mpafo nti wo bobra na wo hia saa nkofo bi no wanya hweye wani betutu aka wonsem hwini se mu bre nanka wo sese be mate ho wo yi waye na wo anyi waye na ni nyina mo saa so wonsa anhwe ne ba nanka yenim se de ma kwa wo so mo bre a na de betoto won se nipa wo wicked nipa wo di awukro be etiminim no ya pa wo kuruma na dwene mu da ho na nyansa nyina ye na dia asua ngoma ne mmara na obi ba onhwe no na ye ka ho asem no obeka se megina akire na mako saa lawyer koro no na mitiso no kwa na one na asefo nso enome da wo mani ma etwa no lawyer no obe charge no akohwe ne ma obe charge no ndiade na mva to no obeka chose we the fan case lawyer bia ni wa de asem koma obeka se fan case emmom ye wo lawyers mu bi sebe nye omu nyina ye lawyers mu bi oba advice so masa de omo kana nyanya bia kwa no hwe no o man sen koye kone koye no wa catch no lawyers most of them na nyomo wa wi one some na we dey buy ma kwa o make street chat enumire mira ho se obi awo ba no so won hwe no na se wa wo ba ma obi no ba beda o ko kan ya didi watam zo ye odwan itu onya no na mejun se dimbe wo ba ba na obi ni ba kro de nkan wi ase ani wonya me ba na fa no me bre na me kan nyina anye problem na otimasa traso abedi me ase watem abrame nya masi bida agumpa ibo na se nyankopon de do me because o mesha yesu ni matete wakumi de nya matete na me de ni america no se ebetime asi me nka se nsi o ba didi matema uwi ase no nche me fa nche o me gina mi fifie ne me bre so aye ne ma dia za na pese me ka eja ma wo ba na be fa ne nkoda bi no wa kense me dwa aka ho obi kwati me bona se be ma ani se se fi ni ya na emre ya na emre we kwa ye kan se we papa ti asia na odi sebe okoka okọ ne ho akoka an ro babo no me papa wo esem papa ngoro ne wo to ne so ja se ni twan to ne so ai ade be ha dwen 05519319 05519319 05489319 owo a ya hwe oba wo frɛ ya so fa owo a na maje so ya hwe oba ansa na ne awo waka wantuma nka mekate owo a ya hwe oba ahote be kakra na wo ka de chede ne na so wo ma bia kwa mo agye timo mo mene saa wadim hello yes sir Wofa Lumba yey we dey already begide Sompa begide ni bedide owo a ya hwe oba owo a hwe oba we dey show me man papa Wofa Lumba me man ni je Wofa Lumba ene bla no ma me ra ho papa owo ọhụrụ ma na dọọ ne nge me kacho ne tempo mu bi de me ti challenge ma owo ọhụrụ ma na dọọ ne nge na me jira na de family boss boss ma wa to bom ka se zero nya botre yi wo mu no omo so last eche a odi ama omo no penance ma kana as we hiti no odi aka hello Wofa Lumba yes awu a oba anumre ta mata na sa de mata makaro a be manu de tisu no kwa
wodum do waka wodum na ka kora o so be ki o go afelo wode kuma e ko enyina onima e kan che no wodum nya ta ne ko se ne ko so o asembo no boba wa chwono o ye me chwa se o betim ko che do mo se mo ka no the phone is about on channel radio bo di wo Yamin Shao. Hello. Yeah. Who are you about? Somebody. I want to we. That's why. I want some more cassette. Papa no. I want to do. O Kenyan Sompa. Oh, I ask. But. So but say idea now so go how one for you bia Sompa almost as from penna omo member heza we say o da dey o tokitu no o pantuma ayi kutu kapuza o gina waji a as a change so has match bi o betwe ka ko bi hello ngran gro be ko hello Wofa Lumba. Yey last caller. O wa roba. Wofa mi bia bo god e. Kama pa. Na no form na samwa official be ma so bia won ye. Obi atiapo. Ye do ba de na say we ye Wofa say SK Bolas. Nya me me sene. Wa ye nyina mo do ko bo ase coffee kum. Ami nche mi kem ye do bot is you chi mat ko fiama kwa. Amansa bo afo. Wofa ka me kan se. Na kwa kan se so o bana so re na de piaba wo. Uso bibia ma eyeye uko bibia uko bebe ko bibia na nyame eduwar mu kan and one yo oba na be di e oba yo be bia no enkoso first family asi kokofo e wo kwa and okokofo e yo ma wa musinye wa no fieye wa twamu kampanya e chebe no so be show dem from aka be fona ye e be fona yo na ko ma wa hwo mu nti na mi sha wo wa re oba ne yankonko ye nim hello Ofay! Yey! Ofay! Nigeria, who are Ofa! Mami Jamo for Masamana, and Wakasana, we to be our Simbi to see you. I have been in the Kabichi of us, and I have been using on in a memanibi. Now, Mestre, and I didn't have my buff from Kaka, Asem Mpe Nipa, the Bacani de Honor. 7 grade as I'm about from Kakamania Dema. Now, Mestre, Ofa, Monsieur was that down, you need that down. Ya kwa na Wofa say maybe I miss the man ko to Nigeria make say na no ko won Kenya Ofa me di ni si me kwa say ma me mba menye mistake ne o abaze menye mistake sha e bia na papa ago de mi tie yebu so di so fun de so hom e bia na akopa so na ko mo fa ade e fe say e fe de mo ene na ni sha pa do ra hotel yi so hu wani so ade ene asa agro nti e bia me Kenya so fu de mi bu so de na bia da akopa de akopa de se ma me be se mi ya fo bia no Nigeria me kasa chira neske ne nyado omna from only ala asem na ene na yemi no o chebe ne bia na akwa beka ho e bia kwa yu ga de no o da se Nigeria matra ya se ntu si apeche agwagu yo mu nyina ne se ye ma phobia no ene week ene week so penie mu a o ma me entrance akra na so hwe ne force so hwe ne dia ye be ma mi so atu ne hofo e wa kwan bi so ye de ne court to say be honest ye wi court nde ye de ye beko e ma producer de na ko ba bi emrande be adwuma ba ni nyina mu na hoden kro de be hwe ne ma na aka no ubu nsa ne asa kire wade na de aye na wa hwe se wi ase no nipa wa wonya ne ope e de ye no no de hwe nanim enti oba so ye ni mafutu ebetu no sida wa show centers of panyini e na ye so yakọ amana di dwumadie no abrew nyame nipa na ba beduru fia Bishop Abesechi Kwapon ape wo bo adwuma papa nyame nipa no ofia nti nya fidie ni mfiri akoso na hwe nyame di fo nanim na wo ba na wa be pra ko mama ne ma ye kama de ama o fam de wasi akini fie social media issues me de ni nyina abebro ne aba na wotu ya wate ene ne awunti mu ase kire nyina no o fam de bebro makra